Ay Matsonga Machangana na mshawata kwa kula mga kona namutlha ni namuyeni la ka swa ka Chauke TV ni kome mshawata va yingiseri na lava languta ku channel leyi ya ndani ka vurimi rhandza ku tlakusanya na voice nyana ni rhandza ku xeweta hinkwenu hi mina Sibonyonyo na swi tiva vo tala mi nga va kha mi tiva according to swela Sibonyonyo Mr Remake. Alright, so mara mpfukile swinene. Ya ni pfukile swinene. Okay, mi tlakusanya na voice nyana Sibonyonyo Mr Sibonyonyo mi nga chu tlakusanya na voice nyana mi nga chavi ku vulavula ku endlela ku na video yi ta kota ku mi teka kahle ma vona. Ya ni kota ku twisisa. Yeah, so mi tshama ku ya kaya? Ni tshama ka Xikundu ka Manghena Phalanomo. Okay, so mi artist? Ya ni artist. Mi yimbelela tinsimu ta njhani? Tsonga rap. Okay, se iman vanhu vo tala loko va kha va ri ti-artist ku na swo talatala ngopfu leswi ni swi twaka van'wani va ku mina before ni sungula ku yimbelela a ku ri na munhu wo karhi loyi a ni inspire ku ni yimbelela kumbe ni dlina ni kopela yena ivi na mina ni tikuma ni ri tlanga se i mani role model ya n'wina? Swa ti-role model a ku ri Mthimbani mara se ni cincile ku se ni le ku landzeni ka level se ni japele ka Drake. Okay, leri ngo before mi nghena a musicini n'wina wa Tsonga rap lo a mi inspire ngopfu a ku ri Mthimbani. Ya a ku ri Mthimbani mara ni tinda phuxwa va van'wanyani va Venda ni tshama na vo Miss King vo Miss Sweet so loko hi tshamini laha va ri a hi ri studio kha va yimbelela mina ni swi teka ku ri tinsimu letiya swi endleka vo America ntsena se ni va vo kha va tsalatsala kha va yimbelela ni ku swilo leswi endliwaka hi vo Lil Wayne na alawani kasi swa kota ku endleka ni kota ku yingisela tinsimu ta Mthimbani ni ku ri swi ri na le ka xichangani munhu a nga swi kota ku swi yimbelela. Alright. Okay, so yini lexi nga endla ku mi dlina Mthimbani ma n'wi susa ka role model bya n'wina? I ku ri loko se kha hi yimbelela so ni we can't favor blind Mthimbani. Alright. Eseke ni za ni swi vona ku ri se level ni le ku tlakukeni kha ni n'wi landza ende munhu loyi mi n'wi hlongorisaka mi lava ku tlulana na yena mi nge ku nge vi role model mi ta n'wi susa se mi veka ka competition. Alright. Ni kota ku mi twisisa. So loko mi kha mi yimbelela music i mani a mi pfuna ku swa music ni vula ku kumbexani ma tirha kumbexani le xikolweni loko ku ri ku a mi tirhi mi le xikolweni i mani la mi pfunaka hi swa ku endla timhaka ta music because ti-artist to tala na titwa ti kha ti complain hi mali va ku ri hi tshika piracy mhaka ku swa durha ku recorda swa durha se ni pfume ku na n'wi swi ta va swi ri tani kha swi durha hi ku a ni mi nghena studio xo karhi se i mani la mi pfunaka hi swa ku recorda na swin'wana na swin'wana? Ya mina ni le xikolweni a ni pfuniwa hi Mr Xikundu like sweswiwani se ku na laha ni nga fika hi japajapana nyana minenge na Mr Xikundu. ya hi fika hi japajapana nyana minenge so okay esekeni ku va na mani khali va ku ri va ta ni endlela swa swona so na vona se va nghenelela sweswiwani no yimela kontraka yin'wanyani ku yi sayina so okay ku na khampani leyi nge le yi ngo yi le ku ni laveni ya ka Malamulele. Okay, so ku ta fika sweswiwani mina ti-album tingani kumbe mina ti-single tingani kumbe mina tinsimu tingani kahle ku komisa? Album ni hava ni na 9 tracks. Mina 9 tracks ne? Yeah. Mi nga swi kota na ku banya na ngoma yana yin'wanyana ni yi twa yana sweswi kumbe leyi hataka kumbe leyi mi nga na yona mihleketweni nyana for 2 seconds nyana? Mara ni ta ba leyi ni nga ta ku ri ya ta ku malembe lama taka ni. Okay. Yeah. Okay, ibe. Ni xiseyi vanghana va nga nyenga tshika xikolo vutomi tshutsekini se ni dzana tizolo vumundzuku a byi nandzihi u nga dyondangi xikolo vakhale va vurisini xitlhangu xa vutomi i xikolo mara mina yingisangi khosa ndzato tizolo n'wana lowutsongo u ti vonisa mihlolo ni ri xikwembu katekisa ni khidzami hi matsolo na mina na swi lava ku tikuma ndzeka polo problem lahle fichi ni ta hlambanya swa tolo mana va ni rhandzika ku ndzingulani kaya sestar mi nga wari loko mbona ni khome xihlaya xikolweni na tlharihini ka vo pasa va nhlayi vana va ni rhandza mara sweswo va ni rhandi cause loko ni va vona ni kombela to run career ya mina ku ri tirha ofisini hayi ku va conductor ni bayifalo taxini ko va ku na ya hey amarambulani mi solo wanu na nyiko no Matsonga Machangana ni kombela ku Matsonga ma ka hina hi subscribe ka channel leyiwani ya ka swa ka Chauke TV hi tlhela hi kota ku supporta Sibonyonyo lo yimbelela ku Tsonga rap. So eka hi la ku ya mahlweni nyana na n'wina na interview leyiwani a ni la ta ku hi burisana nyana katsongo ku vayingiseri na valanguti va channel leyi
Yeah. loko ri ku swi nga endleka mi kuma ku hava mutivi mara tinsimu ta n'we va kha va ti twa mani twisisi Yeah. so hi tihi tinsimunyana leti mi nga tshami ti yimbelela ni vula ku maviti ma tinsimu ku na I've choose you, okay ku va na my love for you, hi le ka vito lerani ra Sibonyonyo. Esekeni ka lerani ra Mr Remake letiyani to ti fambaku ngopfu ku nga na vo private meeting vo makhoma buchari ya hi to taniya. okay a ni ngo a minkarhi ni yo tala mi kuma ku like ha ti twa tinsimu all around mi kuma ku loko kha hi jikajika mara mi nga swi tivi ku i mani artist ya koho mavo that's why ni vutisa sweswo so loko n'wina mi kha mi yimbelela tinghoma mi rhanga mi tsala hansi kumbe mo hleketa kumbe mi chingela vanhu kumbe mi rhanga mi langutisa ku endleka hina minkarhi leyi hi nga le ka yona kumbe kahle mi endlisa ku yini tinghoma swilo leswiwani vo tala va vutisa ende va tsandzeka ku swi hlamula kumbexani mi twa va vutisa ku ri u maneja njhani swa xikolo na dyondzo hi ku ri ni ta ku ri no tsala mi kuma ku ri se ni le ku tsaleni ka xikambelo mi ku ri ni nga hleketa nghoma swilo leswiwani swi fana na foni loko mi hi khomini so mi nga tlanga ti-game ku nge ngheni ti-notification so na mina swi fana loko ni pfuli data la se ku nambatuwela ti-lyrics hinkwato loko ni hleketa risimu ni va ni concentratini ka swona matwiseni so loko mi swi hleketini mi tsala hansi ya ni kota ku swi nota ni swi tsala hansi hi xin'we so ni alright kota ku tlhela ni teka leswi nga nkoka se tinghoma ta n'wina mi-producer leyo mani kumbe mi ti-producer ka xitudio xihi ni ti-producer ka XMP ka First Media tibiti ku chaya vo Whitney ni sure va tiveka na vo Chabza Boy lava va chayela vo Mthembani okay mi va kha mi tirhatirha na vayisa lava ne ya ni va kha ni tirhatirha na vo okay so hi ku n'wina mi-artist Sibonyonyo ni vula ku mi nghenini a ku yimbeleleni na musicini se mi navela ngaku mi nga siku rin'wana mi nga tikuma kha mi performa na vanhu vo fana vo mani so ku navela nga ku ni nga tikuma kha ni performa na vo mani ni navela vo Questa vo Nestison Ten ba Shutdown va nga kona so ni navelaka mi tlhela mi ba Shutdown mahlweni ka va kha va hi vona ka vona kha va swi vona okay so hi marito matsongonyana lama mi nga ta ma vulavula mo hetelela ka vayingiseri na valanguti va chanele leyi i ku ri loko mi lava tinsimu ta mina masecha ku na page rin'wanyana ri nga tsariwa ku Sibonyonyo okay ri nga va ri na tilike tin'wanyana ti ya ka 3000 tilike letiya okay mafika mi tlhela mi ni pfuna na hi ku like ka WhatsApp 060 753 2587 nakona mantela layani mi ta bulisana no supportiwa na swi lava na lava ku doneta mantela nambara yaliya okay a nga ta rivala se mi nga va promisa rini ku yin'wana ya tinghoma mi nga ti endla kwala ku fambeni ka minkarhi ya ti 26 ta n'hweti yaleyi ni ta humesa leyi nga ya mina hayi leti ni nga feature-riwa okay leyi nga ya mina hi ti 26 okay ta n'hweti yaleyi ya alright aye matsonga ma ka hina matsonga machangana Sibonyonyo lava hi nga na vona ma wa vona artist ya Tsonga rap xiyisa leswiwani xi talented ngopfu xa ha ri tsongo xi ri xi le xikolweni mara ni tsakisiwa ngopfu hi mhaka ku misalo loko a kha yimbelela na n'wi twa ku u na talenta u na nyiko ende marepelo ma yena ma hi ndlelanyana yin'wana yo hambananyana na ya van'wanyana so matsonga ma ka hina ni kombe ku mi tshama mi languteleni lawani ka chanele leyiwani loko immediately misalo lewani a humesa single kumbexana tinghoma to karhi u ta tlhela a vuya lawani a ka swa ka Chauke TV and then hi ta kota ku tlhela hi burisana na yena hi vulavula hi swin'wana na swin'wana hi tlhela hi endla ku hi twanana ku ri mi nga tikuma njhani na kwala ka YouTube channel ya hina mi nga tikuma na le ka tinambara teti a nga ti vula so matsonga ma ka hina ni kombe mi viewer mi tlhela mi subscribe matsonga ma ka hina ku na hina hi ta kota ku kula i cool